nk'uko mubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikire iki gice. Wowe mwana uvuye bakamuye na Mario arambwiye ngo katikati ya mapumbu ngo pantaro yangu ngo ibindi simbyibuka n'ikibindi ambwira ngo tutagumbana. Apo ni ibiki nyine amapumbu na amafaranga, oya na amafaranga y'umurimo. Amapumbu na amafaranga nyine y'umurimo, ariko urebye ipantaro rero nase kuba yinyibye urajya ngo nzabigenze gute? Mwese ntimubizi se? Ntabwo twari turi kumwe ndimo kumubwira. Gusa nuva nakora iki kindi? Ariko ngiye iyo ura mugabo ngo ni Mario mubona yuzuye mu mutwe. Wose uko ubibona ubona atameze nk'umuntu ikirunga cyarutse mu bwonko. Umva yamanze ndo ukiri aho ngaho ngize ngo wenda ayo mapumpu ni pumpu y'abandi waba warariye nayo. Amapumbu mu Kinyarwanda ni 5,000. Warabimugujije? Arimo gushaka kunyungukamo ngo namutindije namutindije. Yamanze ndo utaravugishwa. Fate amafaranga y'abandi 5,000 uyamwishyure. Umbe kindi iyo pantaro y'abandi ndyamanzindutse ndakuzi. Yamanze ndo ntubyibuka? Iki seka? Iyo pantaro y'abandi. Fata iyo pantaro y'abandi kuko byanga bikunda warayigwishije ndyamanzindutse ndakuzi. Ntayo bakwibye. Yamanze ndo uribuka byabitenye. Umbesha ngo wabenguriye. Ugura yagaye imbere y'abana. Ugura yagaye kandi noneho ushatse kuzura kaboze. Ntago babinyamburiye ku musozi nkagenda nambaye ubusinzira zose. Ntago banyambuye. Ntago nakunze uko wambaye. Umwenda wambaye no wanjye. Wiki? Ariko baswa musa n'abasazi koko. Unambaye umwenda wawe? Niba wakunze ushaka ko ngutiza, ahubwo ntire ngutiza. Cyangwa umbwira nkurangire umutayeri wandodeye. Yusuvuga hena na wanjye. Ariko urancekeje. No kumfata birimo se? Uyu mwenda no wanjye wambaye. Urabona nawe berwa umwenda wanjye? Uranasaranye se? Nkuriramo umwenda. Wakumva mu induru. Wiki induru. Mvuze induru bibone. Wande kuri umwenda wa mugore we. Uvuga ngo wabinguriye. Subiza iyo pantaro y'abandi n'ibipesi byose ugenda ubibaye. Urabibasubiza. Sundi mama muvuye. Yegurate narimvanye ntuza nyine gusura mukuru wawe ntuza Ivona. Kuko kuva yarongorwa Musere bwageye. Abesha mama Eli byari bikwiriye ko agomba gusubira i Kigali yaramusuye. Kuzi we Eric nayerekane numva ninde? Eric ntawuze ariko uzi kwa mugani tutigeze tuyimubwira. Abandi bo barabizi. Eric ni umwana uri mu nda. Musaza wanyu urumva musaza wanyu mugomba kubaha mbese mukamuha icyubahiro. Mama uratwite? Cyane. Mama 1 2 3 10 wongeyeho nundi. Ariko twayikize. Mama vugishwa uratwite? Ese kurimo guhigema tuvuge ko nta urimo. Wambwira nta urimo mbimenye. Mama utambwira kwindirimo umuntu. Ngo iki? Nta urimo none mbimenye. Rwose. Wewe mukoni ngenje gushaka ndyama nzindutse. Uruwa he? Nagushinzwe kumenya wondo ngenje gushaka ndyama nzindutse. Ese bakande kufite agasuzuguro. Nge nta gasuzuguro mfite ndyama nzindutse ntagari n'ibireho. Mama yake.
Mama yake. Njoo bwana kama uko ndani. Ngaho Marewa utangiye kuzajya uraza kunkomangira kudirisha sikandi ivi ni ibiki mwuka byarama Hajati sijari bana. Salamu alaikum. Wa alaikum salama. So wagope bana. Oya Mari ibintu byo kuza kunkomangira kudirisha rwose oya nago bishaka. Ushaka kuneza Rusaro. Rusaro ntiwabonye ko ateye. Asi unagopa watoto bana. Oya ujuza wamamagaye uze wambwiye ibintu byo kuza kunkomangira kudirisha nago byarama. Unagopa watoto. Wowe ko wabatinye? Mimi si mwogope bana. Mtoto mchanga sana. Mbabarira ngunda kwinginza ibintu byo kuza kunkomangira kudirisha nago Sikia na watoto sasa. Oya iyo mico y'abakongo. Wacha nikwambie kitu nakutana nacho pale. Mimi toka napita pale kule boutique ya Kliki mama kibisusu kinene kama ni mama nani? Mama Angelique. Huyo. Unajua sasa kusemaka? Ngombe iki se? Mbaya sana. Anasema sewe ko murozi, sijui ngugira amagambo, ugenda uteranya abantu. Ariko mimi nimwambia aka hivi. Asema wewe dada, chunga sana. Ule ni bibi yangu. Ule ni mgore wanje. Mgore wawe. Sasa. Oye Mari reka nkubwire abantu binaha bagira amagambo, abantu binaha baravuga, bagira sususu. Bose bagira sususu. Sinigefanya. Baranyanga se bazantwara iki? Nta kintu na kimwe ashobora kuntwara. None nawe imvi ibintu utangiye kubabwira ngo ndi umugore wawe. Mari aka kandi utangiye kuvuga ngo ndi umugore wawe. Toto kijone sawe. Toto kijone iyo mitoma. Mani sinikunda Mari mbabarira ndakwingiye. Unaogopa nini? Naogopa nini? Kile kitoto chako kama ni busara kinaenda wapi? Rusaro namutumye ku muhanda ariko agiye guhita garuka. Unasikia sasa? Hapo vizuri sasa. Kwa tufanye kamoya. Gachi? Mambo mbio wanzo. Kamoya? Njoo. Oya. Siogope haje. Mare wambabarira. Oya iyo mico y'abakongo manyo kuza oya. Mare wambabarira. Oya ntabwo byashoboka. Kara moja. Oya Rusaro. Oya. Wachana na Rusaro. Oya Rusaro. Oya ntabwo bishoboka. Oya. Mare wambabarira. Kamoya tu. Iyo mikino y'abakongo ntabwo bishaka. Mwana umva mugore ngiye gushaka mama. ngo umugore ndakubwiye ko nyoko abamo hano. Mama maze ibyumweru 3 hano ngiye njya gushaka mama. Ni wowe Fabrice? Ninge Fabrice. Umva niba nyoko yakuntu ugende umubwire ngo wambuze. Nshaka mama. Ndakubwiye ngo umubwire ngo wambuze we. Nshaka mama. Mvira hanga hagenda umubwire ngo wambuze. Nshaka mama. Ariko ushaka nyoko. Nshaka mama. Ninge gushaka mama. Aha nijyama. Ibintu biri kuri interase. Kwacha chuchu. Nikuanje tena. Ntabwo nakwiyamye. Nshaka mama. Nasenye kunda muhetso. Nshaka mama ni wamujyanye ngiye nshaka mama. Ntabwo nakubwiye ko. Nshaka mama ni wamujyanye. Nawe nigeze mbona. Ntuguki? Nshaka mama. Mbare mubwe. Nshaka. Sura ukuntu utangiye kuza kuneza abantu bo mu rugo. Ni wamujyanye ngiye nshaka mama. Kashi ubu nagukubita ingumu. Ya ninga nayifashe ndayidunda igiye kwica umuntu. Nshaka mama. None ushatse kungeranya neza. Ushatse kungeranya neza. Cyane ndakira umunyama. Mama wawe nawe uri murugo? Nawe nigeze mbona ngiye nshaka mama. Mama ntabwo wigeze ajya. Nawe nigeze mbona. Njyamanze. Nyina uyu mwana ari heza. Nyina uyu mwana ntabwo yagiye ku manywa y'ihangu. Ntabwo yagiye abantu bose babireba. None warangiza ukavuga ngo narabyutse urambwira ngo umugore yagiye. Niba umugore atari ku mwana atari we. Umugore akaba atari hano. Umugore wamushyize hehe? Njyamanze. Mu gihe turabona mama sinzabaha amahoro. Umva shaka okay none ureka mubwira sibyo? Ngaho tuzi sibyo? Tuzangiye cyo kugufasha no kugufasha kutugashaka nyoko. Sibyo? Mama we turamushaka sibyo? Ikindi nshaka mama. Cyane ubundi nkanya b'injuru ibyo byose ni amakosa. Nta kintu cyeze mugira ushaka nyina w'uyu mwana. Njyewe ndabikusezeranyije tugomba kumushaka kandi tukamubona. Araboneka. Ngiye nshaka mama ngiye nshaka mama. Wahora niki? Umva nari mpfuye byombi. Umva Kazungu yaranyishe. Yitora ambwiye ngo dutere akabariro urumva ngo mu gitondo byuka natwira. Negereze icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Ndana kimwe. Kajya nimba ari Miss we. Ukora mugabo we no musazi. Abasazi kubona imiti y'abagore.
mba numbwiye nunambaza ako se ivunginge nibaza uriya mugabo wagiye kumwiyahura wo wasize umva nkubwire Katari Kazungu ndamukunda ntago wabyumva umva ndamukunda kuwa mbere kuwa kabiri umva ndamukunda ntago umanga uzataha warabaye Mwiriwe neza mabuja. mwiriwe neza Reka mwame ku gafege. ako se wa mugabo ugiye kunywera itabi hano Sayange ndi bwishure. nose uyobeye ko abantu batanywera itabi mu ruhame Ahaje. sohoka ujye kunywera hanze Ariko singiza gafege. sohoka ujye kunywera hanze ase wa mugabo reka ngubwiza tabisoka Mabuja mwamukuriye iki gikorwa mwagikuye. sohoka agenda ajyana n'ibiceri byawe cyana ako kaveni Ko byagenda kose. Kumanga. Kumanga ahubwo ngiye kubera. Kumanga. Nyine kubera ko mfite ikibazo. Si wajyanye mu si wajyanye. Kumanga. Kumanga niwe wajyanye mu. Kumanga. 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 Ako sundire ko. Kumanga. Ari nge nawe ninde ushakanye. So ushakanye ko. Kumanga niwe wajyanye mu. Kumanga. Nose se ushakanye ku wundi so babaye. Kumanga. Ngo nyoko. Nyoko. Kumanga. Wowe rero reka nkubwire. Kumanga. Wagira ngo ntago babara. Umarusa. Yampaye nkaga. Ngwiki? Marewa. Marewa nini sasa? Naleta patara yangu. Naleta patara yangu njoo nakuuliza. Oya, ahubwo kabiri kangahe uba hano. Nari nzi se ko ngusanga hanga. Papa Rusara aragenda aho kinjira. Byose binakuangalia. Urabona ipantaro idafunguye? Urabona ipantaro idafunguye? Urabona ipantaro idafunguye? Binakuangalia hivyo sasa. Papa Rusara aragiye none usangiye kuza kumusambanyiriza umugore. Nshaka mama, nshaka mama. Nshaka mama. Oya, iki se kimenyesha mama. Ibyo byo gusambana nge nta bindeba. Nshaka mama. Nshaka mama. Nimba udashaka ko bihwaniramo ndabivuga. Uwenda ukasemeye nataka. Umva warwana. Ninde akubwiye ko nyoka bitse muri uru rugo? Toa ikase yako. Isoni ziki ninde akubwiye ko nyina w'uru rwana bitse muri uru rugo? Ntago mwasambanye? Twamaze. Ntago mwasambanye. Iki se kimenyetso cyo twamaze. Jana. Ndabivuga ni. Kavuga idahiye kamina gare kabanye. Wobuki? Acha nini? Hano. Biteze. Nagizeyo maze kare. Ndi kuri ya boutique kwa Kazungu. Suwaze? Nihonda. Buki? Se uzajya uvuga abasazi uzarimo nanjye wamanzindutse? Ngo yakoze iki? Cyokoze reka nkubwize ukuri. Ibyo nturi kumbwira niba ari byo. Umva noneho bahita babona uburyo ki ndi umurozi. Cyangwa urimo kwikinira. Agatinyuka. Noneho nibwo mugiye kubona uburyo ki ngiye noneho nahuye namwe. Boretse nsanga ari byo gusa. Gusa wa mukobwa ibyo bintu kuvuga ni biki? Ntabwo uzi ngo hari umugabo winaha witwa Ngiramanzindutse. Ngo yagiye mu murimo wacu ahambamo imbwa nta n'isoni. Gusa njye nisanga ari byo. Ndamwereka uburyo ki ndi umurozi. Ariko mwagiye muvuga ibyo muzi mukamenya naho mubivugira. Ko nuba se umurengera n'iso? Ni papa nyine. Niyo yaba ari so inshuro 1000 kujya gufata imbwa yapfuye akajya kuyamba mu murimo wacu. Umva arabizira. Yaba ari so yaba atari so. Mbwira bajya kujyana ku ishuri. Iyo bagiye kunjyana ku ishuri. Ndetse ko ukiri hano? Ndacyari hano ntegereje papa. Ndashaka kubimuganirizaho kubera ko urabizi iyo umuntu agiye kujya ku ishuri ababyeyi baragenda bakamwandikisha. Ndetse papa ntuzakwishyurira?
ya ntabwo ari we hano nibo bazanyishyurira ahubwo ni ukugira ngo azagende anyandikishe kubera ko ntabwo bari abanyandikisha kandi mfite ababyeyi yazagenda anyandikishe nindangiza bari nibo bazajya banyishyurira. Shakanswe nawe nuko utazibera muri uru rugo. hasi gasore ibyo ngibyo utuntu tubiri tungana gutyo. Agiye gusoza. Ariko mama ibintu we na papa mugira ni ibiki? Njyewe na so cyangwa so yigize. Mwese kimwe. Tunyumvire. Akwa kantu yo kurya uri bucura. Niyo mpamvu wacuramye umutwe ku buryo n'ubwonko ku buryo udashobora no kuvuga ibyo wateguye. Gusa iyo ndebye mbona mutarambyaye. Ngo? Narakubyaye? Noneho mbona utari mama. Ibihe by'imperuka biregereje pe. Ikibabwira ko imperuka yageze. Muri Bibiliya handitswe ngo igihe cy'imperuka abana bazihakana ba nyina. None rero uranyihakanye. Ntabwo nakubyaye. Byanditse kuri murongo. Menya ko ari ibya hano. Ese undi mama reka nkubaze. Koko utwite Eric? Ariko noneho naragenze ndabona. Aho kukibigize na Joa. Kukibigize akantu gashaka kumenya utuntu twose. Ngewe rwose n'uburiya nubwo turimo gushakisha mama wawe nukujijisha kuko mama wawe ntari ngenda hazi. Mama wawe naramuherekeje mugeza muri gare. Yanjye jambwa ngo agiye Kigali gusura abantu ngo azagaruka. None namara kubasura. None ubu ko kurimo kuntesha umutwe ugenda unteza abantu hirya no hino wumva bizakumarira iki? Mama nta kintu yakoraga atambyiye. Aza no kuba umugore wawe yarabimbyiye. None se nimba atabikubwiye ibyo ngibyo ndabizi. Urumva nabizira. Nabizirara. None umva nkubwirire se ikibazo cy'inzara ufite. Jewe saa sita na nimugoroba uzajya uza hano urye kabisa uhaga ku buryo inda igeranga ubundi uzarebe ko ari ikibazo. Ese mushiki wanjye Angelique nazaza azaza asanga twabimaze wazaza ari iki? None urashaka kuntura nk'umuryango wawe ngo nawe umutungo wose. Twatwaye mama se. Jambo bwana. Salama vile jamaa. Mbabarira. Wose wakarabye nibyo umaze gukora. Bitugane bana. Unasema mambo mengi sana. Jewe ndabivuga umva uno musa ahubwo uretse ndajya ku kagari saba ka megafone. Biriya bintu biragayitse ndabivuga. Kujya gusenyera mugenzi we ko ngo muri inshuti. Je ndabivuga ariko ndyama. Wati tukiyunga. Ko nanjye mfite umubiri ko bizi narimerewe nabi akubwanye ko na sentiment mingi ni kapitane. Ni Geranje. Marize mama. Natuyunge bana. Oya ndabivuga. Ahubwo mugira n'amahirwe sinjye ku kabari. Sache mambo. Ndashira muri mwe ntangire. Sache mambo. Inkuru yose uko ingana. Njo mambo nakuya kukuona hapa sasa. Ndacha tuganire bana. Tuganire bikiza. Tuyunge. Umva unono reka mubwirere. Nimba ushaka ko nganira nawe cyangwa se ibyo bintu nkabigira ibanga. Nuko ideni ryose nari nkurimo bitarirana. Unasemera mambo ya pataro? Hiyo naacha kabisa. Ndabiretse kabisa. Urabiretse ko kitana kupata ingine pataro na kupatia mapataro amabawi yawe. Yango zindi pataro nuri bishaka n'izindi pataro. Niba mapataro mingi ko tubyumvikanye. Unta deni nkuri. Na hakuna deni kabisa. Wacha nikuoneshe hivi. Niko na 1000 francs. Niko na gihumbi. Watu kunywa chupa mbili hapa tu. Nikugure machupa 2. Tumalize ngure machupa 2. Changie tu. Ndio uende kuri wote. Sio lazima tuende kwa barabara. Tukae tu hapa tutumane mtoto tuachare hali ya mkikari. Tumwana tuzana machupa 2 usangire. Kwa ni kwa jeki mshaka. Uramubona ariko bose jari pesa. Uyu mwana yitonda nk'ifoto. Nyama anzia kwa hizi. Neno kama wendo mugure soda nawe zingine utanuna pombe hata zikisha ndagura n'izindi. Uragura n'izindi. Toto kwere. Umva mara unajua unakuwa gasi sasa unakwaye. Ngokuki? Unakwaye. Sasa kutangiye kunkandagura. Sasa tumesikilizana nini sasa? Kutangiye kunkandagura umwana iyi ni mvuka cyangwa ni mineke cyo. Sasa. Ni ihene se iri mu isoko. Tumvikanye gute sasa njama? Ngo? Tumvikanye gute? Twumvikanye so kuza kunkandagura umwana. Siko na shida ndugu yangu. Ndavuze ni kizuye. We. Ndavuze ngo nimba utangiye aho ngaho. Sasa unaanza hivyo. Mvira aho. Unanigeuka. Ndavuze ngo mvira aho. Leta pesa zangu sasa. Ngokuki? Leta pesa zangu. Umva ndavuze ngo mvira aho. Leta mafaranga yangu sasa. Ayahe mafaranga? Ayahe mafaranga. Tena wewe mwizi wewe. Hari amafaranga ageze. Wewe ni mwizi na auto. Ngokuki? Unakana?
Hari amafaranga umpaye wowe. ababazwa nuko yabyaye abakobwa umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuntu kugira abone agahenge amahoro atazi iwabo umukobwa wiga umuco ari we rusa ararwanira ishyaka cyane uwo muryango Rusaro